Oh Jesu, oh uyangithanda Jesus. Yes, Jesus loves me. Jesus loves the children like me. Yes. Kuphinde kuvuka lokunyeke lapha ke bazalwane. Ngilangaba kunemfundisi noma sewasabela lupito lwakhe waya ekuphumuleni la khona sonke sibheke ukuthi sifike khona ngalinye langa. Kuneliculo lakhe lengilithandzako bazalwane. Ithi liculwa ngizocela lapha uMama Rouse. Mage Rouse from Manzini kwekuthi angiside silihlabele kanye lequlo lemlomtsala lengilithanda kakhulu. Yes, silihlabele sikanye sihlabele kanye lequlo. Angifuna ukukhuluma make ngifuna sihlabele lequlo. Yes, sitawuhlabela leli culo sisidwa uNkulunkulu sikanye Jesu siyabonga nomsako ongaka ngekutheni impilo yakho udelethini Malama epasina wamisa sakramente lemtimba kanye nengati ubekudla kwethu wathatha sinkwawa ungaka njalo newayini lapho sekufika isikhathi sekubethelwa kwakho wathatha yona le nkonzo yekuthoba njalo simfundise nathi Nkosi le nkonzo le nebuntu. Nkosi Baba semukele khona ezulwini kude siphumule khona kanye nabangcwele. Nkosi Jesu siyamkele nawe moya longcwele. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Kuyevakala ke ukuthi bengibhimpa lokho akungathideki kodwa ke bengifuna lokuthi ngisho ngithi Nkosi Jesu siyabonga lo msa wakho longaka egameni laNkulunkulu yisena ndothana namoya ingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu namuhla umusa wakho lomkhulu kangaka kuthi uNkulunkulu weta watawusifela wasihlenga uNkulunkulu wethu lona amandla onke waguqula umtimba wakho waba likudla kwalabangcwele
ingadi yakho wayenda liwayini kwekuthi Nkosi Jesu banathe khona. Babe wethu lona amandla onke, siyayibonga inkonzo yokuthi thoba kwakho wehle ushiye emazulu ude emhlabeni ude usifela. Babe wethu lona amandla onke, ngemalanga lamakhulu emalanga ephasika sikhumbula njalo nje lo wasendela kona. Thatha Nkosi ludumo nebukhosi kukufanele Jesu nakule nkonzo yakusihlwa. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. We will start with the psalm as usual. Psalm 105 from verse 1 to 22, if I'm not mistaken. Yes, from verse 1 to 22. Psalm 105. Bongani simakathe nibitele bito lakhe, nimemetele tendo takhe emkhatsini wetive. Hlabelani kuye nimthumise, nibalise ngetimangaliso takhe tonke. Tibongeni ngelibito lakhe lelingcwele, atijabule tinhlitiyo talabafuna simakathe. Funani kwathi simakathe nemandla akhe, nifunisise buso bakhe onke emalanga. Khumbulani timangaliso takhe latendile, nikhumbule tibonakaliso takhe kanye neteluleko temlomo wakhe. Nine situkulwane sa Abrahama, inceku yakhe, nine madvodzana aJakobe labakhethiwe bakhe. Yena simakathe uNkulunkulu wethu, tehlulelo takhe tisemhlabeni wonke. Uyasikhumbula sivumelwano sakhe phakathe naphakathe, live la yala ngalo uyalikhumbula titukulwane ngetitukulwane. Sivumelwano lasenta na Abrahama nesifungo sakhe ku-Isaka. Wasiqinisa kuJakobe saba ngumthetho ku-Israyeli, saba sivumelwano saphakathe. Wathi, wena ngiyakupha live laseKhanani, leliyawuba sabelo lesilifa lakho. Babesembalwa nesibalo, yebo, babeyingosana, bathi hambe kulelo live. Bazula, bathi mate, bazula banzinza etiveni ngetive. Basuka kulomunye umbuso baya kulomunye umbuso. Kodwa akavumelanga umuntu ukuthi abahluphe. Ngenxa yabo wajezisa ngisho emakhosi. Wathi, ningabatsinzi labagcotshiwe bami, ningaqali nilimate baprofeti bami. Wathumela indlala kulelo live, waphela kudla kati walala etiko. Wathuma indvodza yahamba kuqala kunabo, Josefa, lowathengiswa waba sicili. Tinyawo takhe batibopha ngetinketane, naye luqobo lwakhe waboshwa ngetinsimbi. Waze kwaba sikhatsi lekwagcwaliseka ngaso livi lakhe, nelivi lasimakathe lamvivinya lamthola kutsi uqinisile. Faro inkosi wathumela ukuthi akhululwe. Yebo, umbusi wetive wamkhulula. Wamenda waba sikhulu semuntu wakhe, waba ngundvunankulu welive lonke. Uze aqondise tikhulu takhe nebaholi bakhe, wabafundisa uhlakanipha.
Akudunyiswe uyise nendodzana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo lesiphuma eTestamenteni Lekudala sibhaliwe encwadini ya Exodus chapter 40 verse 18 to 38. Mose walakha lithente lekukhontela, wabeka emaseko alo, wemisa tinsikaphaluko talo netinsika talo, wafaka emakapa alo, wase uyakumbonya konke lokho ngetimbonyo leto letehlukene njengoba simakatsi abemyalile. Watsatsa tibhelekeka tematshe letimbili, watifaka ebhokisini lesivumelwano, wafaka letimboko kulamajiva alo, wase ulimbonya ngesihlalo semusa. Lebhokisi lesivumelwano walifaka ekhatsi ethendeni lekukhontela, walengisa indvangu yekulifihla livalekile njengoba simakatsi abemyalile. Litafula walifaka ekhatsi ethendeni lekuhlangana ngasenyakatho ngaphandle kwendvangu, wabeka etikwalo sinkwa sekubukhona njengoba simakatsi abemyalile. Wabeka lotsi lwetibane ethendeni lekuhlangana ngaseningizimu maqondana nelitafula, wase ukhanyisa letibane embi kwasimakatsi njengoba simakatsi abemyalile. Leli lathi leligolide walibeka ethendeni lekuhlangana embi kwayo lendvangu, wase ushisa lempepho lenuka kamnanzi njengoba simakatsi abemyalile. Indvangu wayilengisa ekungeneni kwelithende lekukhontela, wase kuthi embi kwalendvangu wabeka lilathi lekushisela umnikelo etikwalo, wanikela umnikelo wekushiswa nangemnikelo walokuthi inhlavu njengoba simakatsi abemyalile. Wabeka umgezelo emkhatsini welithende lekuhlangana nelilathi, wawugcwalisa ngemanti ekugeza. Mose na Aaron nemadvodzana akhe babegezela kuwo tandla tabo netinyawo. Njalo nje nabangena ethendeni lekuhlangana nome nabasondela elathini njengoba simakatsi abemyalile Mose. Mose wakha sibuya satungeletela lithende lekukhontela nelilati ndzawo tonke, walengisa indvangu emnyango wesibuya. Ngaloke Mose wawuqeda wonke umsebenzi. Lefo la sibekela lithende lekuhlangana, inkathimlo yasimakatsi yagqwalisa lithende lekukhontela. Lokho kwenta ukuthi Mose ehluleke kungena ethendeni lekuhlangana ngoba lifu laselisibekele lithende lekukhontela laseligcwele inkathimlo yasimakatsi. Lalethe lelifu lingaphakama ema-Israyeli atfutse ayewuqaba embili. Abengatfuthi nangabe lelifu lingakesuki etikwalelithende lekukhontela. Kulo lonke luhambo lwabo lifu lasimakatsi emini lalibonakala etikwalelithende lekukhontela, kutsi ebusuku libe ngumlilo lovutsako etikwabo. Onke ama-Israyeli abuka. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sitawulalela sifundo sesibili lesiphuma eTestamenteni Elisha encwadini yemvangeli Luke chapter 7
sifunda kusukela verse 18 kuya ku35. Luke chapter 7 verse 18 kuya ku35. Bafundi baJohane batshela ngato tonke tintfo tatentiwa nguJesu. Johane wasewupita babili babo, wabathuma enkosini kuyawubuta kutsi unguye yini lona lofanele kufika noma kusafanele silindzele, unguye yini lona lofanele kufika noma kusafanele silindzele lomunye. Nase bafikile kuJesu, bafike bathi Johane umbhapatisi uthumile kutsi sitewubuta kutsi unguye yini lona lotawufika noma kusafanele silindzele lomunye. Ngaso leso sikhathi Jesu waphilisa labanyenti lababephethwe ngimikhuhlane netifo nemadimoni, wavula nemehlo etimbumbutse letinyenti. Tithunywa taJohane watiphendula wathi, ncanzekani, nifeni mtshele konke lenikubonile kwenteka naleni kuvile kukhulunywa. Timbumbutse tiyabona, tingcute netishosha tiyahamba, emalephelo ayaphiliswa, tihulu tiyeva, labafile bayavuswa, nelivangeli liyashunyayelwa etimbuyeni. Maye obuzisiwe lowo longangabadi ngam. Tathi kube tihambe tithunywa taJohane, Jesu waqala wakhuluma etiqunjini tebantu wathi, ngesikhathi niya kuJohane ehlane nanilindzele kubonani? Nanilindzele kubona tjani bulaliswa ngumoya yini? Naniyobonani? Naniye kuyawubona indvodza legqoke ingubo tingubo letinhle nje kuphela? Empeleni anathi yini ukuthi bantu labahlobe ngemvunulo lenhle batholakala etigodlweni? Asenginitshele kahle nine nanibheke kubonani? Umprofeti? Yebo, ngiyavuma empeleni nabona lomkhulu kunalo mprofeti nanimbhekile. Nguye lo Johane imibhalo lekhuluma ngaye ukuthi, bheka ngiyawuvumela sithunywa sekungendulela lesiyawungiphendlela indlela. Waqhubeka wathi, ngiyanitshela ngithi akekho namunye lotelwe ngumfati lomkhulu kuna Johane, kepha lo lomncane embusweni waNkulunkulu omkhulu kunaye. Bonke bantu lababemlalele lababebhajatiswe nguJohane, ngisho nebathelisi imbali, bavuma ukuthi tindlela taNkulunkulu tilungile. Kodwa abaFarisi netathi temthetho atiyemukelanga injongo yaNkulunkulu ngato, bala kubhajatiswa nguJohane. Jesu waqhubeka wathi, konje bantu balesitukulwane ngingabafananisa nani nje? Banjengabantwana labahleti emakethe, lesinye sicumbi sabo simemeta, lesinye sithi sanishayela tingubhu engomeni yesibhaca, kodwa anizange nigidze. Sahlabela tingoma temgqwabo, kodwa anizange senikhale. Johane umbhaphatisi wazila kudla wangete wanatsa neliwayini, nase nithi unelidimoni. Indvodana yomuntu yase iyefika, yona ke yadla yanatsa, nase nithi asenibheke lo muntu usimindi nathi futhi ungumngani webathelisi netoni. Nokho inhlakanipho yaNkulunkulu ibonakaliswa iliqiniso kulabo labayemukelayo.
siphela lapha sifundo sesibili.